Camere baro bella jo, camere teo kallamo, camere baro bella jo, camere teo kallamo, camere baro bella jo, camere baro bella jo, camere teo tana kira kura kiriyo, kira kurini, tana kira kura kiriba, ni teo kallamo, camere baro bella jo, camere teo bella jo, ni baro bella jo, camere foi unduju tarpaluo tinti cha dek eni wa tika mede ki lok pa rodi ana foi unduju jo moti nenwa ki panelism moti kan kombeli da mira jolo la panelism mo achel bado furu fodo nya botwa kan chi choke la mego robina wa foi to twal meneni ki kar malajong en ko ni bi moro daro ka chao na oramo pi chao ni eni wandong wan logo pi lok pa rudi ini pien lok pi retek wan logo pi chabit dong mara maria de chi mir wa me de kere pien guri me ko pa choli chi eni lok pa kara achel kirong bene bino pa rudi ka achel kiro ko toro gini ka je mugo tie ma miro giti ro jam mo kene tie ma gin gi logo ikin gi ken gi kuno ento lok ma chek mano romo kwa wan dujuni gin go diere me biro kere botwa machala churi mati ka moe ken iwilo kany so mapeme balo chawa amiro jolo rudi tuju magiti kany botwa kumbedi chi pitini ruot Justin binyi bitelo wi rudi ikit me tiro jemi tia dek mamiro wa loke tini lok me Tekwaro me Lawirwodi ya chuli yo chakani ni muzee Paul Kilama ka odonyo chi obi wache wapier kumbedi gidong dadit Filipo Runi lokwa cho chek ma medor Rudi en dadit Filipo Rudi dana ma lok me constitution debate total en yambe no bicho wa buke mone ni constitution me what constitution ma no lobe comme what ki kara mone ni chi ka koni go en join one bi konyo ko wa total ti loken ma wana ti yeni amira no ni guri me ko pa choli ti kaka chela chel kiro ki yubo kere jami ka don kube dogo gima did ma lo ni a choli ni kadi wa kum dano ene bene tigi kit kom mugu adunu bene tie wang bene tie ngo bene tie but en ene duju kangi jugi mo be wero ini ko me wa ngat mo ne woro eni tien tigi tiche ngo tigi tiche o we ada kita chule yubo kere ko gi en matingi dongi no ni actually ni no characteristic mo tie ba wero gi no gi kit eni kit ma pudung jomo kene ni jipe ma gi bi joining one ni amira don kong lego road Justin binyi topic me dek mono mir wano look ye kumbeli ni cho check matia time kumkar endi progress din ning ikita no wan mir wan yang kere kan ikita waro mo donyo ikede ye o ka kwene dong ikit ma watie ye kumbeli ni afo to twan road Justin be moderator Caesar apo ritual akelo mot igulu bot won wen ngoti kumbe di panel ne ke jomatika winywa kabir mapat akelo mot barwodi akelo mot pa choli botu bapoyu to trial pinyuru miri ni gang uwat mabe mana tiyege foch pimini wa platform eni wanyoro tam kachelo utewa na konyo pajo tini watie ikare ma wan rodi batika cho penche medoro rodi
amir wachuni tijman do chake no ko tika wajane penchek me dor ruode man eni po be beti da chele ni ken tij mo ken dok tie me choyo gina gin da ni penchek me dor ka odon kolo man moti yeni me doro ruodi ken fudi pen kibot un panelist ki nyama kan matin on this show ni lokki eno chakene ning tina e pudo cho ni o cho pen che ubeda tik ni ning wana tiyo machake kiyap kere kiket kere ke kwa dong maka pier reo i maka pier reo enni ruodi magi wirugi magi ti te kwara chere ti pier bit gabor la kit gura ni enni oloto mir chek mo betie kita wa dora kere ke kenwa la wi watie la wi wa kiloni la wi rode chere ada pi maka pier reo ni pen chek mo berupe wabedo mer kita watie kere enni bedo pe pa penchek mani kumbedo kedo bal maduong ikit me tela Tekwaro Me Acholi dwal maduong man omir ke yobbo me ario ma wajane no pena piere tek omir ke yobe un po welo ke pek mo beri ye ma kat ti chok piere tek dong pek ma otero kaka o ti chok li weng ma beri camp pima kamara ma para beach ma bedi camp ni oruenyo kit me Tekwaro maduong omir ke roche ki dok chen do tino wa mo bedi camp madong ka ke camp kit me Tekwaro Ma Acholi bot gi pexe culturally what is sitting on a time bomb so kawa tiego man me doro wan do ke kan babe mako man me dwogo deyo dwogo woro dwogo Tekwaro Pa Acholi wek no tino ma megwane kinge do ko mero yom na tikar manyim wek da dok do kum lok man me cho pen chiek ma kum do ti yene moderator penyo mabe nitika wot ningo o kwene ngoma guiding what are the guiding principles mautika ti kere me cho pen chiek ma doro won ruodi so kumbe di wakero committee constitutional committee gore pa jomo be cho pen chiek dana para beach ekin dana para beach rodeti ye angwen me konyo kogi as members make committee one committee ni langol kop ma armo watu nye ben klone Joseph Oneka wayero NPN enyam uberi constitution commission made Uganda kolo magicho penchik in 1995 ma won kom go beru his worship Justice Benjamin Odoke Oneka noti any commission ni eni entiki diro tiki ngech ma ageni ramoterwa kama meri eni wek penchek mo bakati ni no kati maleng ma entikat bil
he'll be using his experience. John lo chao tichoko gitigi framework and the content we are done here. Framework, my constitution, ma of course check again preamble. Preamble dwi tero peka ngo mutime mo rotin umiro cho pentiek man dwi lobo kak chala me lobo no lobo a traumatic event chalo loin mutime maraj new disaster ma maraj new political upheaval mo magenoni pentiek man mono tika go lobo eni kong nong gijwa ke kak tika maleng we ko jok ki nutime ni be pata ko nuone kay duoko that concept look enoni it actually utweru ye berne we have a traumatic event da ke poke oberu madite kinma chiek mo ma umiro te wani uberu peke ukido obera mogo jemni neng e pen chiek mo peke man pel dog menyerma it's what you merkere no kira dui ki waje le ban what you le ban gombe democratic commission a committee madong gichaut it gitigi framework the next stage do mi gino chero pentam kete ruodi kachela chel te kara kachela chel ki o bot ruod ki elders council mete kara moni enone kage penyo tam ge bot ge this is part of penyo tam ki bot jomatiki miri iloki enone maloki guru kumge penchi ma bachon ube guru kum ruodi kachela chel le weng ube guru kum council par ruodi kachela chel le weng gentie one of the stakeholders joma lokki ube mako komge so miri pen tam ki botke wati pen na yo ango wa yo la pen ma chigu question ageno mi udok here mati structured ma genjo ma wayero ngene gibe worte ruodi kachela chel ka penyo tam botke kage tiego tij man gibe duogo gidwako loke bot won koma megwa kanong gino be jogu te lok magi penyo ki bot ruodi gi jomo kenone gi chako bedo piny me choyo the framework draft English draft enone mano mapia gi cho tiego choyone gi be penyo tam they'll invite submissions gi penyo tam ingara tiki miri mekelo tam mi enone board committee wekirwak i framework magitika yubone dong roadmap patikuman ne enindwe para beach medima pa dong tie magi be kelo gitier bot won koma megwa ka chelo ki ruodi Acholi di weng wana bedo machalo ruodi meneno
ngoma geno rwako in this framework ka enone tieko miri parodi ki kaka ke kachela che ginna mo bingiu ka kirwaka da ene ikin lok mo bineno me menyo kore ene beru kuman mo bineno ka constitution enone kilu ribe ikin man rodi mana ma che Mario pen chik ma kelo ni big gwa ko tekwaro ma wane ma tigi responsibility me gwa ne big gwa ko tekwaro ma megwa pen chik eno ni romu we wallo ki dwana chen ube ko loko ki dwana chen pilok mukem wan machalo rodi lok mukemu kaka ma chodi wano mukati ye ki dwana chen pen chik man ma kitika yubone ni biri wa merwa teke miri madit ka lok motie be panyak ka kita meno lagam pilok man magok bikati awaju kuman pien kumberi watigi tela a ngwen mapat maka lok moge keno kati ikin tu tela ngwen eni ikin gi ngat moge ken tela moge ken romo kelo lok eni pikaka kumberi tela tie bot to tekwar ma ene ke kwara chuli giti gitwero me lok kom gino mo make ma chuli bot ngare ma ken we panong lagam twer mo ken tika a bodo diro dini magen bene gen wogi ma metibu giti gitwero me lok kom gino ma ken ma kemukaka bot ngare ma ken maro mo ken lagam watigi forum pa wogi kom ma beach gameta meta dero magen tie roma gerwodi giti at the grassroots level gen ben tigi twer me lok pia chudi ka kamoge ken kidong watiki civil society chalo group mo kana chalo wan ogene group mo kana chalo rota chuli rota kaka gen ben tigi twero pete lokene ka lok mo kati wana lok ke wana shel mameti kinyura ti kama tela ke dwan a chelu umiru katigi iye penti mo bichone bi mini watwero melo kikero kichwa piacholi mana kin jimi ma babi neno karamo time maramo a ke kom penti ke eno so by in the period dek me dima pa no wabedo kitam ka geni tiego mirri pa rodi kin me doroge kedok tiego mirri pa chuli makaro ki gankal madit nindo piera nindo para beach medwe me para chel wabedo piny meneno tam marodo mi kum draft enone ka kirwa ko da urwate kitam ma wami ye man tero wen in piera de ene don jolo penchik ma constitutional committee yobo in the piera de
me de ma para chel ka ye pi tela manien tela man mago ngamu beberu Lawirwodi macheli man beti menin be para beach me de ma para yo mana ye road map makum betie makelowa imogo pentik ke yero lawi ke kwar manien ma atama ne nye kot biberni Lawirwodi mana gina kumbede watie iye ka watie enoni donc kita wajene wabidonyo itij mario me yogo pentie me kaha man gwaho kitumiero kilo kede ngom kitumiero gidwok kede woro ikita yam chon ludiru ki woro ginining ludiru me kaha lo pat ki woro ginining mano ki woro nining nero ki woro nining ki kit me tit ki jemi matie botwa jemi me chalo kulu got gua chek mogo machon kit me tit ki jemi chalo kulu gene dana ma kombeni matiene lo tiene matiene gingene kulu pe oromo lwenye ye gingeyo adugine tie manong chek pedong me doro rodi ento kitam yor bet kede machalo kaka makelo identity mamegwa menong ti manyim chi wiye piano mina daka par bite ken ana chala kar manok ena ye ikumpen mukelo ni kumbiri dong lokko ni o kwene ngo guiding principle muweho obi mogo penchik eni tie yes tie awaje wiye tidong ana fo total moderator ko gik kakany Ofo total road Justin Binyi itiro kore ngoma utika timone jumo kene gok mano yam put pe agon winyo dongon yang ni ndo par bit mi do ma par ciel ni ndo par bit mi do ma par rio girong ya girene ni ndo pier dek mi do ma par rio no check en dongi ye pere ana meti ajol musée kilama pange kaite winya kumbedi Teka winyi da nini. Foi total me jalo kar ni me bino bot wakantin kumbedi ni rodi ti kaneno pen check manu miro o kon me joro kit me tij ma megi kadok ge kar ke bot wa bene ni kadong guti o megi ni ge kar bot wa kira mi no guti ket wa ka chel chamiri dwok wa kong lakin lok me Lawirwodi ni ka yang ti ya chul ma pol gi yo bene kita ke dwar kira ke timo ngo kere no tie eno lok me Lawirwodi ni ite kwar chulu o cha bien ni gero ko itite wa dok ye chin kong pien ka wa dok chin be ro mi no wa kit ma mi wa wot kere nyim chino wa be mi kar bot panelist be penyo afo ya to Ba. Yeah, and kagale manok pianun yene kit magi choy kere no ni 22 hours. Chino atamani lok ni cha ngwen me wo chino bere ta we ga donyo la chen kere bet kumenu balo ana morun wen kong. program Yeah. Now, ngecha ikum gene
Lawirwodi machalo title ma lawyer Acholi mir kong alop history pa Acholi man no anyone Acholi ma don kumer lo wani Acholi ni kwadonyo Uganda kong waberi gena lodge pa Kedif ma Egypt New York late early 1890 lodge pa Kedif giving up Lokman Meloyo Equatoria no waberi ana Equatoria madong gina Emin Pasha Eduardo Schulze wa odong en bedo chero wa Tanzania lodge pa Kedif dogi there was a gap manok adong British udonyi Acholi Acholi dog Uganda Equatoria dong mere as a nation state Aerocat wadonyi Uganda 1898 wado part of Uganda Protectorate dongi karchani and throughout Rudy actually Kagaman Tigirot Padibe Tigirot gi Labon Tigirot gi Tiak Tigirot gi Payera Tigirot gi Paimol Tigimegi Kiti Inuni Ento Kauno Gimoti ma yela Chuli Lumone Moma Kagamuka ma Binga Yela Chuli Chalkata Arab Berga Yelwani Chuli no Ribe Ti road man no loyo gange road man loyo kakane donc neni British no ni la kuri lochi inoni tika chuli udaw tek bien ka chali por ni Buganda gin gichiro ginoni structure mengo me lodge tie baka tie loyo Baganda ole weng titi lukiru bene ma miu luker chek kilometer ke kabaka British time mada metem modeling structure me lodge here actually along the line pa Lologa which succeeded very well more likely eastern Uganda tutwale bukedi bugisugi usoga gini but wow no petty structure mo temere road man ke kane mukwa gen guchalo adiet mo gelone McDonald British colonial officer metemo neno kage romdoni yup mo agreement irudi mo kuma actually kitma ngekere rudi mo go machalo road labon ki road padibe yen o bodge yen kero chingi medoni Cape British a which can acquire kero and you can understand which no John petiki trust kum kama wo muninyo Arab then experience ma we beru kere kum Arab was not nice even one road chamo kumar Arab me suspicion anywhere gen uberga luorum lokan market shingi ngogene la chendong makti kikelo British kelo imposing structure mo kenyuma rudy wengore o kachelo ching baraja ene baraja chaka kere kumano rupiano no nino ma rudy gore ye baraja ne leb Arabic or Swahili I think Swahili no about Arabic ene nino gore no kilu kong ni lukiru bane machalo palo lakane no rudy gore e lukiru baraja no donc madong step madong utako donyo kere lok me Lawirwodi ena 1911 Rorawich man word pa Ror Chamo ena yule paper one
In 1911, and Lok Me Lawirwodi uchake Onopea Kiluoni Lawirwodi Kiluoni no Kiluoni won kom melukiro Sidong inuni ane footstep ma position me Lawirwodi uchake kere Daka mere won kom melukiro Chile no put and leblock am berati kere but kumabe leblock ane ni dong gave way to again something else. Gumaraji, which 1911, the following year, 1912, Kimaka which for the second time. Mark Mukwon buried 1901 to 1902. I know beru Kololo. Dr. Dwako, which detention is a house arrest, really. In 1912 to 1918. And in detention, bot muni, Kololo Kenyo, and a wage beno chako, in man kiloni Kololo. Ni ende don kene kuja chalo. Don Kololo, para nyinga mi gap ma tin ma poldano, tutala gin lo lakren mo paging to takakere. Chi, lodge pa wait po re piani the following year, Kamau, there. Dong, colonial government was forced to get an Lawirwodi Mukane. Lawirwodi Mari Odong, Ada with Donkey Maro in 1912. Lawirwodi Mari Odo, Binu, Olia, and wood pa gina, and a roratia, wood utira, tia, and dong uchao teach Machal Lawirwodi, 1912. And to go back a little, Olia Ichiono Munu Maro, then end on more again, more amenable to Lord Pamuni. But I could get who Munis, 12 my way, no queer. So I teach Olia who were smoothly. Ma pia beno dokola wirwodi Olia uno Mujema Shell Madrid 1908 Armamuni British Peroniki Chop Dano Donny Police. Dan Mukanigo Quairo Wang Olia Utemube O Kwan Woody Kome book near Buga to police. Kilo Uteka Lario Boki in Yol. Then Benekichoigi police. Men actually Mukwan, Medoni police 1908. Then piano British Umarolia Tutwal Itibe. Long in 1911 in Anochao Itimer Mabe. Yamario Mukana Maulia out in Mabe, and I know Udwako Wilma Kumo, where down my polo poet at 12 pen Numuno dog tech. The Karchani. Mena in the first bylaw, Jomokwano local government history, actually, any bylaw Mokwan in no, Maulia promulgating, Ma Wajani Nyom Kum Itum Digario, Diario, Tiago Wang. Down for Kwan book for court with that man, nearly a career, the Locumano. Chidong, Pulia Bitor, 15th of November 1923, Kwan Kwan Dong Lock Mela, we really conduct Ubero Gap Uberti Kine. Kado Bino Madongi Charloni la Rudi Komachaka in 1950, Makekero Mataila Mort.
and Mataila Morbene, British Martiche, Rome MBE. And Kiranian Kereni Aki Agago, and specifically Atamani Aki Paimol. And I berla we wrote him in 1950. UPM gi yono dida. He remember yero yero and Mataila Mort. Ana ti you kid go igulu bene revenue. Ano angolo lances. Memo toka kilo dogo polo dira chile no kiti kilo dogo. Chi werange yo ludiro mogo enchal Matayo gini. Aneno gi ani koma yono dida gi gina gi weng rudi mo kuma kero kumu gi me palabek no aneno gi koma Matayo ono yeki day total ken lokman me Roma ke mieme MBE Roma malo British poya kere chief lodge pa gana lodge pa Matayo la mort machala wirwiro gi in 1953 chi 53 doki kiero pilipo don me gene me pajule orkal pajule word pa gabala bo donc adon bero la wirodi until 59 madoki ala ko berutie 59 no andong towards the end of my secondary education donc one young jim Paul matika time wa kwano jim Paul matika time bana ti loko office pala wirori on ila lawe mabe meno dono Acholi district council donc ti mu yer ti mu ko kan ti beri on ti chairman the district council ti anyana me politics biro dit yeni yanoni ma dan ma chalo pita wala gi ngali mano gi ti council no gemero ni yono dida ene yo bedla loyo ti ko biro ti e loke kong ti genero I don't compare taking position until 1965 kita kwano kadani kada don ubudako la loy mabe ni la loy mabe I'm not so sure but I think it's to do with excellency highness nenchalo I'm not so sure but it's my guesswork position mala loy mabe biugi kopian madonga yara don 65 no dong lot kentie minister melo government buango apono ka resolving conflict man ti diri Acholi district council position me dong 66 in mado me abolition of all these institutions Parudi Baka Western Kingdoms Yalo Ankole Busoga Bunyoro when abolish kit me Busoga bana so agiti pala we really don't can inno niyo ka dong doke 1993 NRM government of Rojo atamni otimu tutale pidi mono tie from Buganda medwako and Rudi machon ni chen including especially Kabaka no labon dwako Kabaka atamni the maintenance of Konpori no very desperate donc Rudi mukane bana to be reinstated Acholi and elsewhere Uganda donc kit manangi kerane sequence me history ba Lawirwodi le tijme Lawirwodi
ti rotational ti layer chaka ki awich ma en atien payera tarwar chamo inge eno dokoy ubino mata ila mor ya gago paimol inge eno dokoy pilip wadon me pajule so tich ene pe tich pangar chiel dok pe ot ke chiel neno ana wachani mier wadoko chien iloj man ma gena Lawirwodi ki layer based on merit rudi ay bineno ni ngari rom telo wa tigi yeri dok mena tamani miero tam limit betie kaga timo 2 terms mem maka bija bit ket maka timo igena ni berber ba ento pedong ngare mo bin ma wajani endong eni le ibet matwal wode be dok ugena le gini ni peke I chuli yang dok bene system machon madama dong peti kom karani Joma puru moko yet nok ada wilowuni. Yan kami justice. Rano. So en ngecha ikom history pala wirwodi ke jomo beri komi nuni. Tie kumano. Atamani mapol patie gwak gina atamani pia kar chawa ma kimena. Mafoya total musée kilama I chano mwaka o kore. Ya tamo ini mine wa kara me tamone ni gina giti timone kumbiri I ke kwara chule ni gok bi konya wa bien jam mugu tima oberka time chi miro ada consultation kita kira giti timone ni chi dong amiro kong dong mio kar bot panelist me penyo mugu wek wa gwen tamie Okay. Kita wa winyo kere loke egini amiro chao ki la mego mu furo donya nyen wa jolo bene la min wa robina eno bero ngara chiel mo o chao tar pa luo chi tij mugu bero ka dien en non kong omi tame ki peny mugu ka tie la mego robina umego siza po tol me minatal me ta lo po tol un panelist mautie po nan un duju e kar malaj ba ber bedu ti makeja ye mukan no maka irong tina wache kad ne ngo mera bien ba bena bedi ke lukan po tol po bene wele wa me wara la dit what Justin Benye kachiel ki muzai klama un ma bieno me ware kwe dwa bien lok ma pierte malugo ket me tekwaro ma megwa lo dir ma megwa matie magelo tekwaro na tuli ket magelo kwede wanyang ti dong lok mo kan ke lo ka mo kan mo karanga nyoko ma pitie tamani lok ma pol kwal ma romo genne pe ento adoke kum lok ma muse ke la ma lo na kire ma wajane mer pile bere la wudodi le ken ma eno tiero kwede atamane kar ma chon chane ni jomano tie jomano ti war ti kwal dok jomano ge lobo chiek ma teka dada ma ken neno chalo kum bere mano rudi ma geluon nyingi egoni ubere rudi ma tek ti kwal ma history ma mekti winye pier kene dok winyo ne bene mit ka ngaro ai dok kaka chiel achiel miro bet ka waka ti kwal in wuri mo kana ma ke mine ki MB bene punya yom me waja ni won wa madit la dit wat pete alumaro en bene no MB kadibe Kare. ti ogole obere juma litebe ko kwal ti dong penya tiene the wuri ene ma ke yer gene no nin anga ge matie process na yer the wuri ene idong
in 1993 ma government duoko gudi chien bebedo ket ma kubedo tiene anga ge moko bedo iye eno ni wako kubedo gudi ene mokene gi tien tam sango mono kumiyo ni kien ge romo tik kwede ngoni gin ma kilama musa kilama lo wek dano weyo ubed mano gi lubo chiek umier da rotation en no kwetie waki ngene bedong gin mone chiek agi or achiel ken nyu twak mone rom bedo achiel ken agi puno tal ne atamne no romo vivo gudano kene maber idong amier penya mario na ni kubiri ni na wirwiri matieni ye mano utio ye dario machalo administrative la wirwiri ye la wirwiri me wiri mo even mo weng atamne romo biro meka miyo tala dwoko tien bad moderator apuo to twal kache kien joma tiene gi romo gam ne abi puo Wafoil amigo bina. Mzee kilama iromo doke di piny pa Robina ni. Idi ye me pa Kit ma yer gi ni. Ngagi mo yer gi. kita angi kere ni, kita tamu kere ni. Lokman me restoring ke machon ni was a political idea. Ma down pe we are not consulted. Gamendo timare for political experience inyo pe mirigi chikiti muje mene weng pekiti muki kore legally. Me restoring keni no chi wero nen chalo instruments legal instruments ma empowering yoni inoni the conditions of their uh, stay in office kingo gini peki yubo mati katana ngekere I have no record manyuruni gini inoni kitemu gimi wenki kore legally wero mokwa I'm not even sure nga ma kid maka yer kere la wiruri mokwa madong check to binu ye ene ye Justin Achana word for yono dida ma ene ubere la wiruri mokwa inge restoration in 1993 ma NRA would walk picheni together ene bene won 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 la wiruri David Achana from Karen. Chi pangiu exactly kir ngo check ngo ma konki ki promulgating yo ki issuing ma wero joni ni ki du ki chen nen chalo ki timo mere go dong klabon kit order mo mate ma parliament passing yoni ni I am not sure Jumagang would know better chalo en road benyi gini termi ma Yeah, any gine me road koni wanam gine 1995 constitution mene constitution me Uganda the technicality men yangin ni mero ge bet clear ye constitution me Uganda odoro kaka lo diro kaka ma gine ni chi the technicality ni kage waje lo diro kaka pa Uganda ni no enachel Yeah, kidong ame gwani no gitigin pier biju ya di koloni we are bored. chidong nen chalo ikine kenyo en go gino mono chake mage wachi o miyo ginong la wiwa o betie bene ena o gi kelodi la wirodi ke kwara choli gi la wirodi tini so it's based on the constitution but constitution any po gine po wachi mirgi ye la wirodi ko meno gina ruodi bino kede after the constitution restoring traditional leadership ye chalo kaki gi magi tini kira buganda tigi megi actually tigi megi makopol ki kaka mokene gi tigi megi so gina constitution restoring any traditional leadership kita choboni no gitimo gi megi it was where we ended up with lokme the wirudini amete professor Kennedy Amoni o been on online kadong mego gi litiero ne gibi medo kore apo
Yeah, utika winya. Yeah. Yes. Yeah, okay. Yeah, so mukwa kong aramero po panelist duchu matin ngubini wang o tutwale bena mero po wele ware ma tin gubino Ruod Justin Uchere Binyi ke mzee Paul Kilama maumini wa Tekwaro Me Lawirwodi mabehere da maleng wa kele wa menyang kit majem makumano chake kwere man pire da hade da bien kapo wa nyang kit majemi kit ma Tekwaro Me Lawirwodi chake kwere ene wa odani chao kene gichako bedo gi confusion mapol bien no bene pegi ng'eyo gin enoni uchake cha mer po la dit mzee Kilama tutwal bien okele wa meniang ngoma karchani ya mutime dok bene okele wa meniang kit mano rudi cha machoni gutiyo kwede ene ni ikar ma piny tek tutwal gino no gibino kaachiel dok bende wan waniang kuom bede ni lok man be tele pila wi ruodhi ni bende kar po chake kuom bede bede po chake gi tela en ma wan watika lok ye kuom bede ni mwa piero abich wi adi piero abich wi abung'wen me o gine piero abung'wen me o piero abichiel wi abich tele bero tie chi enini nyuti wani gin ma wan watika timo ne menero ne ni chik gi choyo ma weko kelo wi dano kin ma wan mier wati kwere ni pire tek bien ka piti ka wapegi kit chik mo ma weko wan watiyo kwede ang'a matimo ng'o ang'a matwero ne chake gi kwene o kwene chi weko wan wabedo ka yela enini kare gi kare chi atamo ni ng'o ma laditi wajo ni pira tek tutwal antin atie latin kwan latin kwan ma apuonje tin tutwal gi but mzee Paulo Kilama ma omini wa Tekwaro enini maber deda ci dong gina achiel ma an awacho dong ka agek kwede en ni kuom bedi ni wan watie i peko ma wamero ni dwan achiel obed achiel ma ka noruodi e gini duchu giti kaachiel wano no dwan wati gi winyo malong'o chot pien dano e gini duchu kono members of parliament kono LC5 chairman kono ludiero medok kaachiel achiel no gi lowo ma dwan gi tu winyo malong'o ite tela pala Lawirwodi in ke nen ko yela ma wan ko bedo watik kwede yela ma ti pi kar mo jong ma giti we man dano do e kema yela ma jo gene Sudanese lu tu giti kelo ne la mo ko bedo mu kene in ke nen kong lo kom ngom in ke nen kong lo kom balalu in ke nen kong kin ma wan ngom wa tika balle kwede yen giti ka tone kwede in nen kong lo kom kwan ini nen lokom yot kom ini nen lokom chan chi jami egini ere ji mano kawan wagiti gitela mabe ite ruodi wa pien ruodi pe wachi ana NRM unyo ana UPC unyo ana FDC ruodi no mergi logo pe one chi enini piera tagare dani wan mier wanen ni lokman me budi enu tiu mabe pien politician pol kare kuni ma enini man la UPC era okelo lokwen ma enini la DP moni era okelo lokwen
ma ini ni NRM money ni enokel lock but would no gramo lock ki duana chel pia choli kada chuli ma ti NRM kada chuli ma yellow a chuli ma blue a chuli ma kwa a chuli ma koro beru koro purple do mer pa nge kra lu ko il ki kala chuli mo ke ken uno dong wudi gena ye gi romo lo pi kala de gini duchu ci man piere taxade dani wan mir wanen ni institution mer rot enini oberu mabe weka illa tela impero bir la tela le bon dano ma ini telogi ni bir ino be la tela pieno ni dano jomoni ni gitigi genni ini ramo telogi egini jema pigi tego tutwal chi wan mir wanen ni wakelo wa restoring and hope enoni wa restoring gen padano enoni wa wan wa be kila tela menero pero ma kwano gini wa lok i pero egini ki dwana chiel ana po For a total professor. La dit road Justin ikalma wana ber ka tikil girwodi lok me pero me northern Uganda ni wo bira wire Sudan kamu kene kinga gina tuju ento joma anu ber ka tiket gini no gilungi ni chairman me elders forum road no tie chairman me elders forum ike kwa Acholi lok me la wirwodi ni chaka ni ndoe Be Caesar, moderator, amera foi matek kutwal, pe log makumbe dikati kerene. Ma pia don adore kum na gam log mi penya, amera fo kon di ria makumbe di logone. Amera fo mzee Paul Kilama pe tama peje ma eno mio, ma wagam tami eno ne. Eno mio tama rio. Ne la wirodi ma nyim me kar ma nyim omiro kile kom enia alaya to renew the leadership kinare o wadi bene kichin mabe ni tam le miro bet tie and kitam tika mi tam ni o bet 2 terms ma ga bija bit ana jol twal la garion enone kida mera fo bene professor mone ma kumberi eno miyo tam mapera te kutwan ne ilok mapigi tegu Acholi miyo lok kidwana chiel ma tela man kidwak kit mayam chon dwan ni enni umiru a kike kwaro magin dubed naka ma kalok mo bino kidok ye kidiro kidok ye kingej mo karangej machalo ngon kidok ye kimiri pianyim wajolo tami enni bene ne ikin lutela mapat pati la wigi ubetie ene tekwaro matie pinaka wana jolo taman no mer dar campaign pa moderator Caesar ada constitution men 1995 be udwaro kero ki authority parwadi nyolo diro metakwaro Uganda ko libeng matek ke kida en Caesar wajane otime nyo kilama I think kilama ina waja otime pipi lok matek muno aki Buganda mano bero winye muno no tiema ikarama la dit makomete loj ki kabaka giribe me kwanya loj muno tie in 1986 matwero kidwako bodo dir tekwaro loj me tekwaro
kidwako in 1995 gino mo po teme ya Acholi pian in 1996 ke guardano ke tero ke camp IDP camps madong uchake enono luenyo bermar tek ilo Acholi le weng dano ti camp bands of marauding armed men ti all over ubino kono chilel bokech LRA mabir no rat ma petugo kina madong bino ma ali bachel gimi abungwen ki pier abungwen ba boro ki kira lan mati kem ki to mati ka timme ko bino en siza engi mabe gino tela wiye ki ka choke madit dit lwen yo mero ki choko dano dok pajogi to gi berali mo chan ki to maraj mono ti temi ki kem donc yuango mo mir ki ti ke de me jogo lwen ni enni kitam ne UHL enani do tino matika lwen ngiti lumi ki win pando diru ka Acholi duogo pajo la ten gino mo po betimi wajoli o wego Acholi Elders Forum o chake ma ono girwate peje igang pa Justino achana ma ene kiero pepena yera ko ochora muno tie won kom bit ene ochimo pingen muno en ngeyo la diti chare kino ngino no beri paje gulukan district council ke chwalogi ne ki yen dude ka chel matie mayam chon ki kelgi wet lo teno matie lumi pedongi winni duando diruga entra tena chel win twan ruot me kahane da dit mete kwar ma mege da tena chel win tuan da dit enone ka ga bin mana chake pa Acholi Elders Forum run about 1998 ma won come over Justina Chana gumara ruba kwanya kwa la dit yo run about I think 2000 madong ke kwanya kwa ne ento tam ne ke kelo dir ne ka chelo we gino lok kidwana chel ne rotin uduok pajo we ki chako yenyo rodi ki kingang councilor ka chala botwa ya Moro district ono foti gulu councilor ma Moro ene ke charo ka yenyo kama yao no rudi machon me kagatie iye ukelo nyingi ki chako contact no diru chani accord uwirugi inge kenyi ke transforming go li dong pe elders ko donc ki wet do diru na yo kwany lok me kelo kuch en accord wirugi majus sina chano to kiloko nying forum enio from Acholi Elders Forum muno enti won comment kiloko dong ni ubet ke kwaro Acholi. This was specifically metiro lwen mekelo kuj medwoko dano pacho ene te chake pa ke kwaro Acholi. It was a political creation to bring the insurgency to an end. Donc, pitij mabe mala dite Justina Chano team ki wajini wede madong ki wiro eni eno mede ki tij mabe pa wana ni ki chimo endo pe ki chimo bana chima ba piemo beru tie kirna nen ki wajo gene ne Paul kilama wajani gina rio uchung become enome la wirodi kila ko nying la dit mo miro ulo ke kwara Acholi ki biluoni la wirodi ki piema jo rio chung David unena chana ruot payera uchung gen ki ruot utia tu kamela mogi ruot David unena chana oloyo utia ki kuya che udon ke la wirodi Acholi ki miu ki dok pe ki choyo ni kong ki nen tiche pi mahabit
pegi choy Pierre loin ario lo core Pierre utiama eno loyne ke kero first deputy Lawirwodi wrote George William Lugai ke kero deputy second deputy Lawirwodi John Eneduju this collective leadership ki wayne ki nen kong tela ge ti mo hapit ki gyo kumeno chek mo peke pian ruode ke kitmayam chon ne gitiyo mere ki winye ki gen mana ye me doki compagnie ni kita transition kere from elders forum to ke kwara chedi paka o kere bakumani kumbedi pe review mo beru peke review mo beru peke menen ne joni mono ti ku wor ni ning watin en ka dong lok nyobe en dong kumbedi ruode mirne kiket cek kita la wurude manyim gibiyer kere donc amira nonen loko nyobe manok ba ikit ron kong na amir correction mananok ma ki borra draft constitution umir be ready in the para beach approval birin in the piera deck me de ma para chen ye bibero in the para beach me de ma para reo manon piero la wirudi manyen ene correction mona amir mi ene Okay. For total road, nina Pierre Dick man to my partial. For your correction, mego Rose. Wun gilitina udong do you telling out of Tiro Megadon a child don't lay short. Yeah. For down on wing metiga we walk and then walk. For walk the two for again I won't cut to get a banner. Or for a belu dear Rio Moko Biano Conyo Co what in Kirana Latina Chelo what you want in one wing what he or Gan Quan back. Look more near one look more pull pay of Pirka when you look but down in Magian Bianca Tier on a bot one. My ben go near worky look more budget to 12 or 4 a dear pull to 12. Men yang wa ke jeme ni kito chaka kere kombede donc gin matie una chuli nyoro tina chuli yo kaka chuli winyi ngoma la dit Justin wali ni mutiga choy chik me guiding wodi la we wodi kito mi ke yegi kere dok kito mi go pet kere ikwam obet kilok ada be tela bebe ngara tiele kan leya mere ento ka ke yubu chik elo ni mabe ma ke bile ne ke cha ke leya chi bi berbe to twal pe o ke ku kin ka ka chuli me laro be la wodi ona ka yang wan ke nyal wa dong pe wa no ni ruot mo ke ti ka lar be ruot put pa win wodi ti do ka chira ka patio tigi ruot ki ma ben pe ngera pe dok be ki wa ki ti ye ata ngari ko ruot dong ti ka ha ki ye ma chi ka chuli en ni bene chi mo pa nge ka bi ker ne ma kwanyo ni ruot mi ke le ku no ruot pe wa ko ya chuli pa nge ka bi time chi wa le ko injustice chi mo un ti ka choi ne chi ma gen ne ma wa wana chuli ka pa chuli wo chung ki tian wa Ode gina lewu ya chuli. Wabiro gina riba chuli. Peo wek lobo balbu. Pokin kaka chuli. Lobo raj. Lobo bene be. Lok mo lok po wek o kirito. Lok eno chia we chwinyu. We dogola we kaka. We te there.
gina kuman yang pe ya chiri dong ana po into twal in me tete wala ka titin jimi nera de le ka tel wan lu bongi waner me ni uno tiga ti me mabe chi in me ka wai ki kwen ni nyo ki bet pin ki ye yang chon ki ye do wo cha ko ku wan ti ri ki ye ngari ku por kai por no por kai kar no kar pe nya yo mone ene po ke la dega no dega pe be nya ai ben peko kum kin gam chi wa wek lu tin ko ngu gam ka ko ni ti ko dok wa mede an be tin an tuan an ti la tin kwan a pui u tu Maybe Chris. Amor tika mor down do you jama tika winyo ki kama papat apoyo beru kedwa apoyo mi lo gena nyo ku tam kedwa tika na comments padan kito iwajene tien wan wen tian kwan apoyo muze kilama tutwal pitet lo ke kor wer tien wan yang ni yam wirwiri ben no da yera chi gina dong tie eni bene kita ruot jasin wayne bene ki yera ma en bene kar kui dok bene ngat lu bu kare ber dipyo tane ti no dibi ne wen ti mabe so gina mier kit nenne kit timo bene mabe pien jone bene kita gu biero kere ku biero mabe so ka gu be a bene nyo ka la bitime ki nenne kit timo mabe ma wek dar ben mabe yene ka mana waje yene pien kita tin wan yang kene ni jimi ne kore bene ki timo mabe ki lok bene mabe yo mabe wer dan wen bu be mabe ana koy dan wen apoy bene viewers to ale magu be ka be ke dua picha biak na ramu da dek moen poche ke ana koy amor wel wan magu bieno tin apoy la dit pol kilama men nyut men nyawa gi geno ber kate me kar ma chon ma no pe wange anda lego rot Justin ni winyo gena la det pol ke lama waje so ko mer konyen me to institution ma me guni oromo lego en bene romo konyu I think gidong gena tie wache ni moro rot ke yer gi pege timo review mo tidong eno no mer ke riti dong dire ma ka do yer jo manyen mago beleni gwa mo ka chelo nan kon ka ko tiji ke ta chelo kede were mo ka bij ma bino ne no nge ka mo standing here gena waje en wan wen tin no te no kwan mo ti class of foil You are muted, Caesar. Clarification of 40 and I'm clarifying manok. Ni ndio para big medu ma pa bino in review make it a consultation to work kere ke ni ndio pia dek ena approval me constitution any the 15th December gini ndio pia dek December ena no agree me teach pa committee eno atamo correction any will be made on in line chabit mabino ni yeah we okwa Christine. Ayo. Afo ituan moderator la dit Caesar min mina kar ini milok manak. An be kira dong da wen go wai an be ka pan. Enta twal mota bot what bini Justin Ochere bini fo ituan me bino ka teto lok ini ki kara. Wer da ko dongi ngeyo ngoma ma tika timme. Ma dong be kubede kachal anda rama wero jima ini waje neo kita siza do no ni anda tiki rekoda tiel so waje ma be ma wan wen nya ni kita pen check ketika yupane kede kide framework
ki jo madung giti ka choy ne kare la ngol ko beti ye rudi ti angwen ento ka kenyu ni ana tamen tingo rudi angwen ki ken no mi rudi wen gu bet ka choy gi ni unyogu mi tamgi ka don karana ye don gwak la choy no bet pat chi wani ang jimi wen ma ini wali par ki par ti pa bi long ma dung be pa bi no o fo to twal mi kelo lo kan kamalen da ba mi ta po la dit po da kitu biono chama ke de mwaka ki mwaka kita yang Acholi di telo ke de tel ma be dong ermion recommendation ma inande waja rio chiel eni ni lo wirodi ki leya chitel lo ko biarni kan twar ki kan mwaka beach nyu mwaka pa eto kani a ta kura tam ke mier ben mwaka beach ki tik ber ka jana ka en ngati ndo ko karo ti dak ta mario nyu ka do karo ka ti mabe chino yela pe mia tu kan ma abiti kan wa kin ngo ko jimi ma ku ti ar ma bo yan la wi ru di mo kar ni men jalo be do ma kar ti ari wa bi de lo kan do ti ama kin wala gi la chen ma gi ti ma ti ari an bi do pe gi ngi anga mo kene ma ti la wi ru di e ke ta don ke ta ti wa ne a ta ni be de kwa ti an don be ta di lo ma dum ti kwa an be la tien kwan ta da lo me ru di ni jimi ni wen ti mo nia buk ma kila ma ka gwa ko nyo kwana ye gine mi ko min wa be ko da we on ni story ni ko ya atwa ko sita ko ya thank you Foi total da dit de ben tin ena bitwe lok chi kong dong ameta agina a pen bo rodi ni kong la pen bo la mego robina wachi confusion mo intima nok kang ar mo intila wiruri. Does it also mean ni NT elders forum chair or administrator per rodi new NT la wiruri can one la pen mo agibo la mingwa robina. Is that an administrative duty? New la we can. Arama da companion ne. Okay. Yeah. Da we really won't come. Okay. Won't come make a choke parudi. Petiki executive powers. Petiki player moke ken mapat ki gamotam parudi ka choke ki kevne teach. Gik ben en ki kan kalmadit enone. Kamiro chero ipagak. Kamiro chero padibe. Chero at the invitation pilok specific lok mo betere kono. Mano ruot chane ena yo luon. Kit make mogo lok maruodo mogo kikere teach lies with the secretariat ma la dite ena prime minister make kwar. Okay. And implementing your heritage mock parodi. Mock man, you know, that we really any obey the word, make go man, my moko got take it. Take really executive power, full stop. Before any Omega Dr. Caesar Chai. Observation in more 2 minutes. Caesar, thanks very much, maybe. Tindo ilingo tin motin. I'm very when you look, I'm very tin da bena be American ateria when you music la ma lo da ni ma me you know we are brad I'm more material yeah tidak tu gitu kan look you don't feel kan ya yom tuan ni ama kede bin tour biano cha da dog and you've exceeded my expectation nan ame da ko bi winyo bori ni da bin da lo ribe chulu tuan
any from your manu get mark down ma will be medical next week. Follow the word yeah and don't know but I'm know why atura to you pay and again it's a bit don't again I don't palu for benefit for benefit I mean while la dong draft but don't draft kan ma tigi ko ma ma wrong me po editorial Có phôi rồi tuần ruột lúc đấy con đó mệt gì mà nó chao nên đồng tiền chỉ là mà tẹt ruột lúc đấy có men mà nó đã kể chuyện. Hello. Yes. Mateka for Dr. Caesar. Okay, for Professor Paul Kelamar Megorobia, Professor Mone Kidong Unwenyo mekena ki bapena moti kenyo. Amiata mi kamoni manani maruot binyo owajo ruot binyo gamo madok kom tipa da wiruri no entini ni enti administrator ikit ma wana bi yupo ke chek mamegwa ene ye ongeo diri majo bikata ki gen ma done organogram kit me neno ne ki dor ruodi ko gora ka chel dor ruodi en ma ki gori ka chele ruodi council of ruodi ye tie the supreme body tien lokene ki organogram no enti ki malo the supreme body ene ye ruodi ma chudi la wi ruodi don ti don be bero tiene la o par ruodi ye prefect tien lokene ki mandate and power authority for decision making the supreme body ma ene ye ruodi ma achuli Mario ena ye madok lokum ken me ye madok lokum lo mem committee magiti constitution ke wani ruedi ya ngwen ke kan ruedi mo kan ni kono the constitution committee mag ber ka ipo check enini ke lo tiyan ma me ko magi ngi lok me check ke lo dir mo kan ma wanya ge mo e committee ni po wara mo gwar ruedi wen but ruedi wen pier bijwa bor ngu ber pat men ne constitution o yupe but you are facilitating game ne wen area the constitutional committee ma waker rude ti yegi anangwen but one rude mo kan wen wo be and partial men ne wo wor ka chen correction mo kan mata me area road ayo la mot obedo road ma adilang me ya gago pe pa mol ma dilang deputy machiel me pa de wirodi kar chan area bedo no road joju dem do gai beru dipitin ma chel baramit correction matidi ne ye chama ke yero ni ke yero ye ma ono be ko mo miendo ma chalo ruot mano ti won ko ma ko betini no yan be pere tingi a chule chon gi mar ketogen ki kerogen kumi pe ke dum laati ki ngo gi ne beru keto enuni ma be ke mi karne no mi orbet pitu tunu mo ker ke kero kerene donc la me wache ne bot un wen ne ruot mo ke ken matika bilene ga angi position ene peke yera position ene ke nyuele ke ranwala ki iti ruot me pa jule ti ruot me ma dilang iti ruot me pa dibe position ene peke yera magwor wa wek wano gwor ka chiel wek ine bed la o for netting for coordination men ne kupe ke gamente kupe ke dula pe jing kum gamente en ye position ene ke yera ma miera fo lo ka professor ke tamu katene ni tambli mis mete pen jem ne wenyo mir bet ko ar piano ngone tie ngone urbe professor ber ka wachne mo bero 1911 yungo cher 1912 o cher 1950 ki 56 make yar ke pilipo ado keto ne ci ngon eno ni tie ci eno o wek lo tien ma megwa ki lwa ku ngene ruot mo e kan pe ke yaro yindo kiti ruot ke nyuala eto ke position ne bela wi ruodi ni ene ye ke yera ruodi e beri kingi e council ma megi
yen gi mo wa ba win kara wa ke ne the we really prepare and la o the supreme body ene kana wa ke ne ere ye the council parodi no mera wa ma pool ero do tima be ke ja kerbe ko ya cha tima no ti na mer na wa lok me ti parodi ke dong ti pala we rodi but it dong in next meeting ana be mi ne ma gi kene la dir siza correction na cha mana chwala ne the draft constitution mi robe ready by ne da par bi me du ma pa in ma dire ma dane the approval be ber ne piara de me du ma pa then election be ber ne na par bi me du ma para rio wani me mo akle enene mane kon submission matam ana mi eno ana fo mater mi jo kamaro wa fo to twal di ben mir ko dong ni gine i pe ni kale gi kwan comments cha na dong tino right wa to look any pier te kale kai fo ti aka di ben hata mnia kwa kara tuju kwa lo na kwa no chine na wa ki kara paluo kunyo la TV hata mni ana sigi kwa matir kwa alben kwa rori mekwa gite studio ni matir ni kwa chikomu kundok mabejo mafer katikere kachil kuwele mekwa mkene kuberichie ni matir ni magu lo mabejo tutwal maluke ki mano history na mekwa tikere donc ataw ni bitwa an la pen ma ma nyone la pen ni ramo gwa nyigario kunya de nanen la mera robina utemo penya chiel mono ki yero eto an la mera penyi what ramber kirwamadi pian kache nen gwaonyo la wirwodi obetu administrative structure onyo rum ma miri enomio onyo yo magetiga tikere medor wirwodi mukeni nanu kwa arambo ne ma departmente ti enu ni kai kom lo kirma gwaonyo anda discipline tikni ni word makama ene no beru wa kan ene kigamento tidong manyo ni wa nyo kira ko biro word mo mano ki biro wira da ke mo beru la wi amin ko mo beru word kalam ni la peñ ma pere ti an ka ta tem nyanyang si ora twala no chalo wirude gonne chalo word kalam donc la peña mukene ma anatikere ameru nyang bene kumbiri ene dong utike yo ma ni ando ya para medo ma pa no ki aro draft me constitution constitution ene ni konoto ani bene ni kibitima proving ene ando piara de en medo ma pa kidong nyanda para be medo ma para no ye ka time man ye la wirudi la pen ma tikere en ni kwa konyo kaye uyere chit kwa konyo ye ma beru pere tutwal ki bor kwa konyo pat ma wange ni puro en beru la wirudi chan ma kun ni chalo ruot payera Bornen David Chana Mario. Donc, kaka ye mo bertie on ketto ngom mo tikere ma tikneno ni kilo ke ni wet ma be no pet goño la chodi man tapni ena be ñu na tikere otherwise check up panel mu kene ni wajo ni tutu ande tida an ma para kai on ni ko be chapter ko ana ko
Deben, kongdong ni kwan comments mo ken go nyo pen mo ken ti mo ke ro me ne ko megin. Eno gino mo ni ko mo ni ti biro gi buri kenyu. Okay. Yeah. Kongdong ini kwan comment mo ni wek pen mo ti ya an party ne comments kan. Atamni Arabic ne Robin Arabic ne ti o ye wa kaman The different panelists will not be enough yet. Don't have any comments for viewers. Let's see, can you okay. Fi echo matie de timo mio mogo mana na ti makida ka mo wa be kwanyene lo makida kwanane ne duju mabe then I do a chair. okay. Iramu mete ki kwan mamigi. Aber katamu ni ka yup kong sound. Wek no ka lok ma ini tika kwan wako. Dano winy mabe. Siki go maraj me achel me kwan ni po winye mabe. Kiro akibot andu ju. Ayela pa for kwan ma chiel viewer ma choa and Isaac Obia ma wajan respect to Lakwet TV for bringing out this to us. For to 12 mego. Foyo, wan ka ichi adek man ini yupatar paluo ero ka watiga nyurne duju no nene Lakwet TV. Foyo matek Isaac. Mario kan akibaro geno Charles ma wajane tela mene mono ma watie ka loge iene. Chiwo wache weka ling mer mot. Mano akibaro geno Charles. For to 12. Me link mode pere ma. Cha me link mode pere. One consultation. En link mode no no ge wako kuja do logo do ini waje link go ba ken. Ge wako kuja. Wana ti kama link ni lok. Baby da link. Logo ti di kal mier ki log do ka ling ono pede mio. Tam mabe. Ke wai dano mo tio no yang wajini an ner en cha me ka chaka na mira look kaman ne come ero dong Eno wako kuja no logo makaro. Man kidega Robinson ma waya ne mot bodano weng matie tar paluo group kuda tiana me achiel. Oh, Wajole. wapoe wajole matek. Thank you. La kanjo dok gange. Ed Kita wajane I make a contribution. Atawni notika penye, how do I make a contribution? Yeah, wundo ker na mamone enone probably. And you're ram bene cho kan pian mu kan putwa ram kwan na bene. Yeah. Well, yeah. Ha nyingen no yeba sokolo banguse. Wajane Dr. Martin Alikeo no mirane umira en e dog la Lawirwodi. Sidong pange lokene ba ka en tie gwak me bolo ake otke muno ngobi nana iduma pa rio. Before. Caleb Ochieng. Oh wow, my grandson. All greetings, my brothers. I am a Luo from Kenya. I love our language. Just different dialect. Before to 12. Thank you. Mana nywa Cyrus wajane apoe wuntuchu
Lawirwodi mono ki yero basing on which principle? Man la pray mo kone gwa ngar mo ramo gamne. For it one. Kidong man Akibaro Piro Jackson Farouk. I suggest physical meetings be used as certain discussion issues have to be in-house. I love to be part of the process. For it one, man tamabe. Yeah. Kidong evening lagum, my sister, for nanawa. Choche Wajakanye, good evening, family. Powerful teaching. For it one, for sister. Manu bedong ene no la gana choj madana choy ki wa ma wa beri tikere Mana chill. kimon ma puro donya chiel en Bola Miwa Maria Denti were to 12 sister and one name Wayne Maria Denti were more than. Thank you. For ataw ni ka gwak mo furu rune chi wa bino ne ento ataw ne wa adwa ko wala dit size poya duoni chal ki gen mo olora ya wa foi total de ben metwe lok ma be total ki la mego robina ben kir me nyono tongwen te kwa tar pa lu no wang kwa no comments wa foi du total de du boto ka kan Lady Grace miro do kwa nywa gi lega wa sha ne do chero wa tui Lady Grace it muted. No, what muted na chal ki kono. Ti ondo. Okay. Don't call what legal wono down viewers ki down wing. Ba ma ko o pui pinian matin o pui ni o tika lok me di kalwa. Kita down wing ki rudi wing benati bot wa kan wa tika lok me yupo gang. Mi yue di kalwa ko bed maleng. In bene ichiki wing te tue te buki lok pe yupo gang pere tek. Ki bedu ma be ki kuj ki jimi tuju. Wa lego pe down wing ni lo ba ini ko ki je ko ngi wek tam wing ma ge beru gi biero kede me a chi me yupo te kwara chelu bed ma be. Wa lego pe rudi ma megwa pian rudi wa ini yer. Ki wan wing ma wa ti te rudi lo ba go mo ki chani ko mo. Walego ni joma gi wor gu wor mabe pa walego bene tabia bine ka warwate yak dar weng joma gi mier winywa gun be kika kero menongo data walego ma pe be pa wori Yesu Kristo rodwa amen Ya wa foi total me icha bit ma bino ni o tie ka neno kita lokme o pi me slave trade ini o time kere Acholi kita chulo resisting kere lokme slave trade wa metu joining one unjo moti nen wa kombe o roi lok bot juma gi tikin we wanyam lok ni duju ka chiel otherwise chulo be ket chalo miel mamit kiro ge waje kere ni kapo tigi kamo mo romo junge ye ma chalo wiwa a foi total jog kamaro Kamere baro bella kamere teo kalla kamere baro bella kamere teo kalla kamere baro bella kamere baro bella kamere teo